Šta nam danas zameraju? Zašto je ovo postao problem za mnoge u našoj zemlji? Vidite da danas mnogi sa podsmehom kažu: gde su vam danas Karlobag, Ogulin, Karlovac i Virovitica? To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali skute ljube i ruke im ljube, oni hoće da kažu: gde ste vi danas radikali u tim srpskim mestima? Kao da nikada Srbi nisu držali ni Karlovac, kao da na samo nekoliko kilometara od Karlobaga i Virovitice nismo bili, kao da i danas nema preko 20% Srba u Ogulinu, kao da to nisu srpska mesta. Raduju se i seire tome što su ustaše okupirale srpsku zemlju i hoće i nas, srpske radikale, da ubede da to nije srpsko, da smo mi govorili gluposti, da mi nismo znali šta je naše, a mi ni tada ni danas nismo hteli i nećemo ništa što je tuđe. Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje. I to moraju da znaju. I neka se oni stide, neka se ti Srbi, rođenjem Srbi samo, stide, koji sa podsmehom govore o tim srpskim mestima, o tim srpskim teritorijama.